Yara dong tek ni ti jembe mogo ma pe wene chani. Applications ma bedi chim, nyo app ma bedi chim, nyo apps ma bedi chim. Kunyoni chim romo chopo pek maduong. Pek mogo ma de tiano maduong arida chim romo chopo ne. Pira teki I chimi applications mogo tie ka iberi Uganda. Miar ko bedi chimi kere ningo. Gi wero transaction onyo timo jemi onyo chopo pek mogo ma tiano beri yora dida. Applications ma miaro bedi chimi mina machel ka hiti Uganda. Pe mer ni ene dong en but MTN momo. Applications ma MTN momo ni romo chopo pek maduong dida. Airtel Money. Application no ka tie chimi bene. Bedi chalo MTN. Kai peg MTN alternative Airtel nyom. Sim card maduong tie I market de chani. Ento pira teki ma itiu kede juine. Kai maro Airtel Money applications. Mero bedi chimi kede ningo. Onyo ger pini dongi ze mas. Enta noni pira teki go. Ko bedi chimi para pian. Gini konyi. Aya. Applications mogo chalo Jumia. Jumia oberu kanya kai miaro wilu geno mo ichero iye kai yab application ne inano jimi magenti kere nyo iye ngome miaro kati iye kenyo. It's easy. Weko olo to inyang wil jemi kere tikere. Kore be wilu nyo pe be wilu kere kai miaro wilu geno mo be ni chere iye ngo. Chere ni kong wil jemi ma pie wila ta. Now, kai tiki Jumia bed ki alternative mo kane pian kai no wil geno mo ne kai tem comparing. Application mo kane ramo bedu. Application mo kane me wil kai maro wil. Ujiji Uganda. Ujiji tiu chalo Jumia. Ata nero Ujiji dok tiege wala chan bilgi ngagi. Jumia be ger tikere ero oluto. Ujiji dok anero iramo kupene dok kila chat. Ki dongen tiki variety ki jem maduong. Paro Ujiji bene be. Pole ikupe ingeo kanya ngar beri ye ki ngage. Chi cher mo ki komo. Nye wero igochi ikupe ki chim ka gene miaro ni. Ikupe ki chim chikeli. Application ono pe ki te adada. Mukene ma pera tek ma miara ko beri chimi. Era ye safe border. Kai tie tung Kampala ki kan kai tie ichero yung Kampala ki gene onyo town pangyo town adi mati kere bat uluto kai ngole Kampala ke chele ke lipe ke chele jar wan ke bieno kan chak chi renyo ni per take be di safe border ni were luo border ke kanyi ti ye onyo border chuoli kanyi meo chere ye be ne ni tieni wele bene yot kidong border pe chami pian wele wain no tikenyo kidong bana nano kai por ki lok ki doge ki border ni ki lok luongo ge gen dok wel gi yora dida tinana per tek mo ni umer bet ki an ko di jeme ni chimi tinana so ampol kare amare down bet ki applications mogo me wel chim gi pian wel me Uganda pe achel iromo no gen me liba pa ngamo dia chara li pier bi ngamo dia chara li mi achel nyo ngamo dia chara alibar wel jeme ne wan part so bege comparing kon kai chere nano ki Jumia biene nano ki Ujiji ichere penyo ki kanyi ngeye onyo ichere website me dukan mogo chalo mobileshop.com gi onyo ichere gadget cruise gi maro gi kere so inano jemi ano ne chi wai olutongo jemi ma ram kunyi no beri ye applications duanta na ichimi bana ka imbero vulu chalo wan gini e mero tar jemi nyo amine mero tare nyo mero or video ki ngani application ma gilwani zendani per taxada mero beri chimi pian konyi waxe or bor la re or video or cheli mo me magane ka wano gama chelo ki bor jo atiki chima beje ni wajal or chel yot
or video or ngo yot kai tiki zenda be pier tek. Now ti application mo kiluoni ngo ti application mo kiluoni cam scanner ni ka ng'ato mo mero document me kwani onyo ng'ato mo mero kartach mo onyo gang kwan ka penyo gino mo kala tian magwa wi gang cam scanner ni pier tek. Cam scanner ni wero imako chela document mo ni chi antimo chalo ruda computer center wero dong chwalu kartach bot la phone beri jok pian choj mo ma tin tian wanyan wero bero mo lenda ki dong yubo gini chalo ki yubo ki computer nyo machine moni ti de chwala dong bot la phone nyo bot lo mer nyo bot ngaro mo de cherinto bi wajal kartach mo na wero ga cam scanner pier tek ni beri chimi. Now Ujiji pol kare second hand doing nyurningo wele dak yot kidong wel mo pe mati achel jemi wen wele papa totale Uganda borwa ka jemi wen wele papa no chimona limiario jumia de chara limia de en ki Ujiji Kenya beda normo de chara limia chel pier bor wel jemi ne wen par yo wa pier tekningo e bet application wen chimi wek oruto ingengo wel man pat Jumia dok kai nane leb me lupuko jami duako jami return policy gi nganga gini oruto da Jumia nano tetek mo ni tiera oruto dok be Ujiji me chera wel gin ngeo ko mi achel ka pe ke kwan about gin no wen wer nan ka an ko pian second hand do Ujiji Jumia be second hand guarantee aro to megini ki wer dok be official dare tinano we wer dok be official social media application chalo WhatsApp, Facebook, TikTok, YouTube ano ni pedaki waja ano ni adada ni konyo ma piera tek piera tek adada pian wek ngeo la ngeo mugo matiano pola gara dano yobu kira chungi mero rolo tono mi kulu ni geno motime ka pega motime dano sharing toro platforms ano ni so piera tek gemini wen mi obi do chimi pedaki waja te jo kana garma dano wa social media ka ngagi ni gian pe tiu kere ato ano ti kiet pangara che ba pegi tek ni bet ken gi chimi wak dong wa wrapping away wak dong wa mi summary ka ngoma wa lo ni application mo miaro uberi chimi social media application chalo WhatsApp, Facebook, TikTok, YouTube, Telegram be bot jo kana eno ni je mo miaro beri aya ka miaro will jemi onyo por will jemi Ujiji miaro beri Jumia weko beri ka dong pe ngeo maduong kong de ti kariono po ki wel kai por ki wel ka de chiaro kwana ipenyo da ka penya pian Uganda mi be de option maduong ta kai penyo da go chimbo la reme wajal wel geno mo mo tikume ka de nyang wel de ngeo renye chi de chiaro wilo mero pe gita kala da MTN Momo ki Airtel Money ano ni is a must ki dong bana ma food pia wa chimana wa nana jalu chimana ni chimi wegine tie joma ngeo I chima be chim ngaro moro ma ko ne tiu kere pe dakika chele gan la ko kunyo po la ko kunyo ma be ba la ko kunyo ma ra pian wegine ko ma ko ma be
gutimo gina ke mi timo ne yeni dakika achiel moneni romo timo gimoe kan mat kwako lo kom chimmi i chimmi pian wigi ka jimmi ni wentie tinane so gina tem wacho yana ni chimmi titi ma ino jalo pier fut peteko twal ka peko mo ki ye dugu diet wan na ngoma chim rom timne down to but pi ngoma no mo bigo mako nyogo kero gi chimgi so ene metieni gwake ke chimmi gwak chimmi pian jo kana pe kitama be so ngar moro gamo chimmi timo geno mo kan kunyoni dong chim romi ti part of kwa pian jimmy wen mai timo work ki chim pole wa yom chunyi wen bino ki kanyo ki kan so teming dano chimata kene ngoro lego chimmi ni mer gone wa tuma ulok mai di kenyo nyo pedak ni da kone ko kwa ti ke ma ti ko ka mer gone chi bor ngano mi ana mana agoni chi ami chim lokere kenyo chi duka pe tem gi mo chima pian chimmer ni information ne wen ti ye pole ka ngaro mo access nje mi rom ti mobile so wagwoko chimwa mi chimbor lu remi ma ngeni ngo pegi tiki tamara ikomi mi chimbor jo ma chok ke lu tiano lu remi lu megini nyom jo ma ngeni wolu to giram gwoko chim nyo gi gwako lokomi nyo gi gwako beberu ni pian gene titi non rom telu twan lo so wagwake wono ke chim wafonyu tichi gene chimare titi ni lako kwo ka dano ena mare titi mo atani chimmi lako kwo ni dong loko kede tiyo ke rom lako kwo ni yo maber rom lako kwo ni yo marach ena dong tichi so ka obedo ke chim piara teke o wang'eyo her na tich kede dong wang'eyo ngo awene ma miara wo watimo ki ngo par ke kan